Etikabo tutatindanagia nake atuhe riboti. Na koguo ndigũkorwo na maũndũ maingĩ mũno, ndĩrenda gwĩtatu na ihenya, ndĩrenda Kĩrago eharirie Mama Dennis, Aizo na Rachel, asinio ndĩrenda mehari na Edu. Wajitayarishe wakuja hapa, orahe no hanini tu dakika 2 kageithia bisofu gathavari karia tuthiete, then tũrĩkie hau, then ndũkĩoĩ maguta nĩ matwaranaga, tarĩu niĩ ndingĩta maitũ wa county. Askofu ni akomenya haria akomwetira niguo ndigagithukie uhoro. Kwa hivyo hao watu ambao nimewaita mungire haha ndĩrenda muke haha inyuothe niguo very fast mukuga mundu akaruta ka kiria remark yake. Jokere maretwa Mama Dennis, Rachel, Aizo na Kĩrago. Tafadhali tuweze kuokoa wakati. Nisaidiwe na microphone nyingine na Edu. Sasa tunaanza chini. Tuanze na youth. Edu anaongea on behalf of the youth. And then mimi nitafanya tu history ya kanisa, then nitaweza kukaribisha pia wachungaji ambao wametutembelea, alafu tutaweza kumaliza. Kwa hivyo nitasimama tu hapa nigomalie. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Hata bishop anajua tunagota. Gotea jirani, si ndio? Gotea jirani. Bishop anajua. Akiniona anajonga mimi ni msowaku. Haya, gotea jirani. Waambie Shoni ya goteana, si ndio? Hata kwa Yesu huwa tunagota, si ndio? First of all, I want to thank you, our bishop, Baba Askofu. Mimi umuita hivyo. Hata tukikutana najua mimi umuita Baba Askofu. Asante sana Baba Askofu kwa to entrust with Pastor Kim. First of all, we want to say thank you so much for giving us this opportunity so that we may have a church in Limuru. It's not by our might, but it is by the grace of God that we are here today. So thank you so much, Bishop. I want to speak on behalf of youth. Bishop, you gave us a man who has a heart of youth. Pastor Kim himself loves youth so much, so much. And kama kuna kitu huwa inaguza Pastor Kim ni moyo wa vijana. Na tangu utupe Pastor Kim kwetu imekuwa ni furaha sana kwa vijana. Hata I remember the last time ulikuja tuka vibe na chapo hapa. Na machapo lazima hii mwaka pia tu vibe nayo. So thank you so much our bishop for giving us a great man, Pastor Kim. Thank you so much Limuru Church, Limuru Youth for honoring Pastor Kim to be as our able pastor of this church. On behalf of our youth, we want to say thank you. Thank you so much. Let's keep on holding on Christ. Let's keep on believing in Christ. Let's keep on walking with Christ by the grace of God. Mungu awabariki na wapenda wote. Amen. Tupigie Duma kofi. Amekuwa akiongoza viongozi zetu. Tukaribishe Bwana Kĩrago, amekuwa akisaidia kushikilia kundi la wazee. Bwana asifiwe. Our bishop, the Fred Joy, mama wa county na pastor ule mokete guku gutucerera umuthi, nyambe njuge ni thengio muno na muigue mwe karibu muno. Wa mbere bishop ni ngienda gucokia ngatho nyingi muno ni gukorwo muthenya ni tukoretwo twetereire muno na ni ukinyanĩire umuthi. Ngai akũrathime na ni kuga raugire ati ni tugutherema. Hindi atwari na hara rũgongo ni wokire na ũgĩtũhoera kwandanduka na niho haha rĩu tũrĩ. Na ũmũthĩ ti kuga ati kwandanduka ni gwakinya muthia tondũ bishop ni yoka. No tũgũthiĩ na mbere. Ona bishop ũtũhoere muno tondũ rĩngĩ ona nĩ tũraigua nĩ maũndũ maingĩ ona ũracemania namo. O ta ũrĩa mũtungatĩri witũ Pastor Kim na atongoria arĩa othe mapasta mothe arĩa marũgamĩrĩire JCM ũrĩa rĩngĩ marakorwo rĩngĩ magĩtwarithio kana maũndũ magakorwo makĩario maingĩ. No nĩ tũkuga nĩ tũkwĩyũmĩrĩria na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima. Niĩ hakwa njĩtagwo Peter Kĩrago na ndĩ mũhonoku. Bishop ona ũmũthĩ toguo tũkuga atĩ nĩguo mũico ona hĩndĩ ĩngĩ wĩ karibu mũno nĩ tondũ nĩ watũrathimeire kĩeya na nĩ ithuaya ũmũthĩ. Koguo nĩ kuga tũrauga atĩ maya no marũrũme no maũndũ mega no megũka. Ngai wa muoyo amũrathime ageni othe Bishop Fred Joy na muigue muhere mwagĩrĩire. Ngai amũrathime muno. Amen. Tupigie Kĩrago makofi mazuri. Sasa tukaribishe Mama Dennis, amekuwa kusaidia kuongoza wa mama. Bwana asifiwe. Kanitha kanitha Bwana asifiwe. Our bishop Baba Askofu
we salute you. We love you. Mama, we love you also. Mchungaji Mama Kaunti, karibuni sana. Mchungaji wa Amerika, Bwana asifiwe. Mwathani arogoco. Andũ othe atungatĩri arĩa me gũkũ, Mwathani arogoco. Niĩ hamarĩtwo mwakwa nĩ ũguo moigwa nĩ Christine. Nĩ tumĩte haraihu baba askofu. Twambĩte tũgathi tũkarĩo tũkambia kũrĩa Terakota. Nĩ tũthiĩte karũgendo. Na nĩ karũgendo kararĩ ga kũgiginyana. No thutha wa maũndũ macio mothe, Ngai no aratũmire tũhotane. Mwathani arogoco. Andũ a Ngai nĩ tũrĩtwo nĩ thuraku. Ĩro ũcio ũngĩ nĩ tũrĩtwo nĩ thuraku. Mũkĩona tũrũgamĩte a baba askofu. Nĩ tũrĩtwo nĩ thuraku. Twathiaga ũkarũgama wĩna maguta ma tawa nĩgetha tuona rĩa ndungata ya Ngai ĩkũrũgama. Mwathani arogoco. Na nĩgetha tũhunjie injiri. Nĩ tũgĩthiĩte haraihu. Twaima kwa thuraku. Twathiĩ kũgĩa baba askofu. Tukero nĩ tũranegenera kombori tũtige kũhoya. Mwathani arogoco. No macio mothe matiagiririe tũkarũgama kana tũkaga kũhunjia kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogoco. Nĩ tũgĩthiĩte o wega. Na itanaria mũno rĩ, atumia nĩ cigana. Atumia nĩ cigana. Wona twambĩrĩria mũkamba kũrũgamĩra na wathuri makaiga makindĩre. Mwathani arogoco. Twambĩrĩrie athuri yakari athuri rĩa gatatũ athuri athuri Bwana asifiwe. Hizo ni cia baba askofu. Kama utale makofi. Sagwe na vigeregere. Sagwe na vigeregere. Karibu, karibu. Karibu tena. We love you. God bless you. Amen. Amen. Next na bisofu ni ukiwe. Etika bo tutatidanagia nanke atuhe riboti. Na koguo ndigũkorwo na maũndũ maingĩ mũno. Ndĩrenda gwĩta na ihenya, ndĩrenda Kĩragũ eharirie mama Dennis, Aizo na Rachel. Asinio ndĩrenda mehari na Edu. Wajitayarishe wakuja hapa. Orahe no hanini tu dakika 2 kageithia bisofu gathabarĩ karĩa tũthiĩte, then tũrĩkie hau, then ndũkĩoĩ maguta nĩ matwaranaga. Tarĩu niĩ ndingĩta maitũ wa county. Askofu ni akomenya haria akomwitira niguo ndigagithũkie uhoro. Kwa hivyo hao watu ambao nimewaita mungire haha ndĩrenda mũke haha inyuothe niguo very fast mũkuga mũndũ akaruta kiria remark yake. Jokere maretwa mama Dennis, Rachel, Aizo na Kĩragũ. Tafadhali tuweze kuokoa wakati. Nisaidiwe na microphone nyingine na Edu. Sasa tunaanza chini. Tuanze na youth. Edu anaongea on behalf of the youth. And then mimi nitafanya tu history ya kanisa, then nitaweza kukaribisha pia wachungaji ambao wametutembelea, alafu tutaweza kumaliza. Kwa hivyo nitasimama tu hapa nigomalie. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Hata bishop anajua watu tunagota. Gotea jirani, si ndio? Gotea jirani. Bishop anajua. Akiniona anajonga mimi ni msowaku. Haya, gotea jirani. Waambie Shoni ago. Goteana, si ndio? Hata kwa Yesu huwa tunagota, si ndio? First of all, I want to thank you, our bishop, Baba Askofu. Mimi umuita hivyo. Hata tukikutana na Joan, mimi umuita Baba Askofu. Asante sana Baba Askofu kwa to entrust with Pastor Kim. First of all, we want to say thank you so much for giving us this opportunity so that we may have a church in Limuru. It's not by our might, but it is by the grace of God that we are here today. So thank you so much, Bishop. I want to speak on behalf of youth. Bishop, you gave us a man who has a heart of youth. Pastor Kim himself loves youth so much, so much. And kama kuna kitu huwa inaguza Pastor Kim ni moyo wa vijana. Na tangu utupe Pastor Kim kwetu imekuwa ni furaha sana kwa vijana. Hata I remember the last time ulikuja tuka vibe na chapo hapa. Na machapo lazima hii mwaka pia tu vibe nayo. So thank you so much our bishop for giving us
a great man, Pastor Kim. Thank you so much, Limuru Church, Limuru Youth, for honoring Pastor Kim to be as our able pastor of this church. On behalf of our youth, we want to say thank you. Thank you so much. Let's keep on holding on Christ. Let's keep on believing in Christ. Let's keep on walking with Christ by the grace of God. Mungu awabariki na wapenda wote. Amen. Tupigie Duma kofi. Amekuwa akiongoza viongozi zetu. Tukaribishe Bwana Kirago, amekuwa akisaidia kushikilia kundi la wazee. Bwana asifiwe. Our Bishop, the Fred Joy, mama wa county na pastor ule mokete guku gutucerera umuthi nyambe njuge ni thengio muno na muigue mwe karibu muno. Wa mbere Bishop ni ngienda gucokia ngatho nyingi muno ni gukorwo muthenya ni tukoretwo twetereire muno na ni ukinyaniire umuthi. Ngai akurathime na ni kuga raugire ati ni tugutherema hindi atwari na hara rugongo ni wokire na ugituhoera kwandanduka na niho haha riu turi na umuthi ti kuga ati kwandanduka ni gwakinya muthia tondu Bishop ni yoka no tuguthie na mbere. Ona Bishop utuhoere muno tondu ringi ona ni turaigua ni maundu maingi ona uracemania namo o ta uria mutungatiri witu Pastor Kim na atongoria ari othe mapasta mothe aria marugamirire JCM uria ringi marakorwo ringi magitwarithio kana maundu magakorwo makiario maingi no ni tukuga ni tukuyumiriria na ni njui Ngai ni eguturathima. Ni hakwa njitagwo Peter Kirago na ndi muhonoku. Bishop ona umuthi toguo tukuga ati niguo muico ona hindi ingi wi karibu muno ni tondu ni waturathimeire kieya na ni ithuaya umuthi. Koguo ni kuga turauga ati maya no marurume no maundu mega no meguka. Ngai wa muoyo amurathime ageni othe Bishop ni Fred Joy na muigue muhere mwagirire. Ngai amurathime muno. Amen. Tupigie Kirago makofi mazuri. Sasa tukaribishe Mama Dennis, amekuwa kusaidia kuongoza wa mama. Bwana asifiwe. Kanitha kanitha Bwana asifiwe. Our Bishop, Baba Askofu, we salute you. We love you. Mama, we love you also. Mchungaji Mama County, karibuni sana. Mchungaji wa Amerika, Bwana asifiwe. Mwathani arogoco. Andu othe atungatiri aria meguku Mwathani arogoco. Ni hamaritwo mwakwa ni uguo moigwa ni Christine. Ni tumite haraihu Baba Askofu. Twambite tugathi tukareo tukambia kuria Terakota. Ni tuthiete karugendo na ni karugendo karari ga kugiginyana no thutha wa maundu macio mothe Ngai no aratumire tuhotane. Mwathani arogoco. Andu wa Ngai ni turito ni thuraku ero cio ngi ni turito ni thuraku mukiona turugamite Baba Askofu ni turito ni thuraku twathiaga ukarugama wina maguta matawa nigetha tuona ria ndungata ya Ngai ikurugama. Mwathani arogoco na nigetha tuhunjie injiri ni tugithiete harau twaima kwa thuraku twathie kugia Baba Askofu tukero ni turanegenera kombori tutige kuhoya. Mwathani arogoco no macio mothe matiagiririe tukarugama kana tukaga kuhunjia kiugo kia Ngai. Mwathani arogoco ni tugithiete o wega na itanaria muno ri atumia ni cigana wona twambiriria mukamba kurugamira na wathuri makaiga makindire. Mwathani arogoco twambiririe athuri yakari athuri ria gatatu athuri athuri Bwana asifiwe. Icio ni cia Baba Askofu. Kamutare makofi. Sagwe na vigeregere. Karibu tena. We love you. God bless you. Amen. Next na Bishop ni